Алдыңарбы? Қанша болды? 90 миң болыптыр. Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз базар қорған жылқы базарын тапып кіргіземіз. Андықтан каналымызға атқалып видеоны ақырына чейін көріп тұрыңыздар. Ассаламу алейкум. Қанша болып атады? 50 кем var. 50 миң кем бар. Базар қаншаға сұрады? Bazar 45'te sırada. Базар 45 миңге сұрады дейді. Еркек екен. Ассаламу алейкум. Тайлар қаншадан болды туған? Taylar 50, 45. 50-45. No, çoğunları 50'den. Kişidekiler 45'ten be. Bazar sırada kaçıran sırada? Sıragan çok. Erkek vur kaçıyor bunlar? Erkek. Bunlar erkek değil. Ya azamat eki kandaysa? Ya assalamu alaikum. Kanday жақсы бетін соқтар. Өз мәкаларым да бары. Қанша oldu тұтпаяға? 55 de atıldı kan. 55 тұт. Базар сұрады ө? 40'a sıra atıldı. Базар 40'қа сұрады ет. Бе ө? Baytal. Байтал. Қаншаға сұрадыз? 37. 37. Қанша додыз? 500 сом koştu adam. Bunu hazır 37 mingga sırada tuştaydı. Bağlı dışarıda. Zanka, falan sattın mı? Assalamu alaikum. Bir kança oldu da Tuğan? 85 verdim. 85. Bazar kançaga suradı? 85'te sırada. Bazar 85. Sen kança dotasın anda? 100 dodan. 100 ming dotasın. 85 mingga surap turuşu beni. Bu boz bu. Kısır semiz eken de soyuşka, soğum. Bunu kim dikken be? Siz dikiyor be? Kança dotasın mı? 100 dodan. Bazar kançaga suradı? Bazar 80-85. Bazar 80-85'ke suradı deydi. Assalamu alaikum. Kança oldu? İgesi çoğu eken deydi. Assalamu alaikum. Kança dotasın? 80 bin. 80 ming. Bazar suradı mı bundan? Doğru. Kançaga suradı? 72. 72'ye suradı deydi. Assalamu alaikum abi. Kança dotasın beni? Bilmem egez. Döyle kazıktım. Döyle karmak durasın bu. Yaktı kırmazken. Kança oldu dege? Böyle gel bu soda 100 de atıldı. 100 ming doattır. Soda bolluk deydi. Assalamu alaikum. Beni kança dotasın ege? Sodalık soda. Kançadan dotasın? 130'dan. 130'dan. Soda bolluk başı. Ne kadar? Soda bolluk deydi. 130'dan deydi. Bunlar boz mu kısır mı? Kısır. Ökөтен kısır eken. Mına tuğandar. Bazar kurgan жылқы bazarın onda жақшы beylер kiriptir. Mına kim dikкен sizler ki be? Kança dodasın aka? Beni kança dodasın? Bazar kançaga suradı? Arqıl suradı. Kançaga? Aytpadı. Kançaga suragandı. Assalamu alaikum Özkan. Qandaysın? Sağım. Nasılsın? Nasılsın? Ağzın mı? Sonum. Antlasın. Voltatsın. İşlerin yaxşı olsun. Assalamu alaikum. Baytalдар sizler ki be? Kança dotasın? Satıldı. Kançaga satıldı? 70 birge? 70. Tuğandar mına turgan 2 baytal 70 mingden satılıp tur. Assalamu alaikum. Kança oldu atpay? 70 kem var. 70 kem var. Kançaga surap atasın? Uqsaqal. Bu emas. Bu ne emas? Bu emas be? Kançaga suradı bazar? Bazar sırayla az qarmadık. Bazar suraylik deydi. Assalamu alaikum. Tay kança oldu tuğan? Ay. Hı. 50 dodan. 50 ming. Bazar kançaga suradı? 43 lira. Bazar 43 ming suradı deydi. Assalamu alaikum. Tay kança oldu tuğan? 75. 75. Ya bu ne olgan içe? Jegen. Kasal mı? Yok. Bazar kançaga suradı? 55. Bazar 55 mingga suradı deydi. Ya bunu at kança olattı? Bu da 70 ke. Geldi ya. Assalamu alaikum. Kança olattır dostum? Az 100 dolar. Soda bulduk. 100 ming. 70 ke benim bu çalık var. Sen bu var. Bunu attı 100 ming doattır. Hazır. Soda bolluk deydi.
Туғандар азыр бир аз реклама болот, рекламадан кийин дагы улантабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон шаарындабыз туугандар. Дал ушул шаардан силерге сатыла турчу жер тилкесин көргөзмөкчүбүз. Андыктан биз менен бирге болуп, видеонун башында дал ушундай бекер лайкты аябай басыңыздар жана каналга каттал электер катталып, ой пикириңиздерди, каалоо тилектериңиздерди жазып турсаңыздар, биз сиздердин комментарийиңиздерди окуп турабыз буюрса. Мен сиздерге даректи ориентирди айтып өтөйүн. Мына ушул көрүп жаткан трасса жолу бул Ош Бишкек трасса жолу. Трасса жолу менен келетканда мына ушул Жалал Абадтан келетканда оң канатыңыздарда болуп калат. Ал эми Бишкектен келетканда сол канатыңыздарда болуп калат туугандар. Ориентир Эмпа заправкасын жанынан бул жака көздөп жүрөбүз. Эмпа заправканын арт жагында мал базар бар. Андан дальше өткөндө Чубак Жалилов атындагы мечит бар. Андан бир аз өтөбүз. Биз менен бир болуңуздар, кеттик. Туугандар, мына көрүп жаткан мечит Алым Чубак Ажы Жалилов атындагы коюлган мечит туугандар. Мына ушул көчө Алым Чубак Ажы Жалилов атындагы көчө туугандар. Мына ушул көчө менен бир аз өтүп жүрөбүз. Туугандар, биз жер тилкеге жетип келдик. Мына ошол экранда турган жер тилке 6 сотуктан 12 сотук чыгат. Бош жаткан жердин баардыгы биригип 12 сотук чыгат туугандар. Жаккан болсо экранга номер калтырабыз, сөзсүз түрдө байланыш кылсаңыздар болот туугандар. Бул жерде жол десеңиздер, жолу жакшы, Wi-Fi келген, ток келген, свет бар жогу бар туугандар. Ал эми балдарыңыздарды мектепке жөнөтөм десеңиздер, мектеби аябагандай жакын. Садикке балдарыңыздарды жөнөтөм десеңиздер, садиги дагы аябагандай жакын. Балдарыңыздарга сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Андыктан мына ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар туугандар. Жаккан болсо экрандагы номерге байланыш кылсаңыздар болот. Баса, айта кетчү нерсе, биздин каналдын өсүшү буюрса 1.071.000 болду. Куттуктап комментарий жазып коюңуздар туугандар. Биздин канал жарнама боюнча кызматташууга даяр. Сиздер мал мүлкүңүздөрдү жарнама кыласыздарбы? Жер участогуңуздарды жарнама кыласыздарбы? Же унаңыздарды сатыкка коюп реклама кыласыздарбы? Айтор жарнаманын түрүн биздин YouTube канал алууга даяр. Андыктан байланыш кылыңыздар. Экранга биринчи кежи деп номерибизди калтырабыз. Байланыш кылып, биз менен кызматташсаңыздар болот. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз туугандар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Видеого лайк басып, жакшы комментарийлерди жазып колдоп коюуну унутпаңыздар. Жаш блогерлерди колдой эле кеттик. Туугандар, участокты тактура даны айта кетейин. 6 сотуктан 12 сотук деп айтып өткөнмүн. Мына ушул арыкчадан бул жагы бир участок, бул жагы өзүнчө бир участок. Мына ушул арыкчадан ошол шагылдын нар жагы бетонго чейин жетет туугандар. Бул жагы наркы столпага чейин туугандар. Ал эми экинчи участогубуз мына ушул бетондун наркы бурчундагы бурчка чейин туугандар. Көрүп алсаңыздар болот. Келиңиздер, барыңыздар, көрүңүздөр. Жаккан болсо мына ушул чамдап жер тилкени алып калганга шашылыңыздар туугандар. Экранга номер калтырабыз. Баса, видеого лайк басып, каналга каттал электер болсо катталып өтсөңүздөр биз үчүн аябагандай кубанычтуу болот. Анан биздин канал туугандар жарнама боюнча кызматташууга даяр. Мал мүлкүңүздөрдү, жер участок, дегеле коючу унаңыздарды реклама кыласыздарбы? Биздин YouTube каналга кайрылсаңыздар, биздин канал сиздер үчүн жарнама боюнча кызматташууга даяр туугандар. Азыр бул жерде чоң соода болуп атыптыр. Шуну бир көрөлү. Блогер эми келиптирди ана. Канча болот эде булат? Өзүнүн айткан сөзү бар, баячы 2000 болсо берем. 2000 деди. Жүктөп кел доктора. Айда кел. Ат канча болду тууганым? 94 болду.
Болушу қанша? 200 отау. 94 болды дейді. Мұны 94 мың болтыр үстіне 2 мың сом беріп атыр. Азыр 96-ға шығып тұр. Allah'ın aldığı sıcağını salsan. Ya açtan okuyun 2 milyon 4 milyon lira rahatsın ablasın. Sonra çapayısın. Söz susun olsun gerek. Koy. Yer aytsa men işembe aytsalar bu aytı jakşadan da aytı. Ben az niye de adam? Jönle berelmeysin ben iki Yakınlarda satıldasın. Çok da gelsin. Bak. Sonra vereceğim. O beçeye geçsin. Aka azır 3 kişi çok bolgondaysa senin men yerde 4 mingga alıp 96 mingga soda oldu tazı. Konuşamam. Hiç geçmez. zor bağıldı. Aklın çat. Zaten çadır olayındasın. Verin. Olmuyor sana. Hayır. Ya al. Nasıl sana? Şey, değil mi? Hala ver dersin. Hala ver de. Yok atıyoruz zor. Mayli. Ya sizlerden küçüğe kaçıp. Ne var? Kılıklanmayızlar o. Doğru bu gel. Yok. Ben sen sıyla öyle ekmeğini. Bu elinin arkası ekmeği yok. Ait sen arkana bir tur yok. Bunun arkası değil. Yıkası eken bulat. Murat hazır 98 mingga satıldı hazır soda olup. Biz de işte tarta örelim toğanlar. Hazır minut tay soda olup attı bu жерде. Beni ara. Ben aytıp verdiniz ben bana değil baydı. 43 öyle öyle. Rahatsız. Ver ne kalasın başı. Minut tay hazır 43 mingga satıldı. Adamlara mes bunlar. Buna toğanlar minut hazır 126 mingga soda olup. Ver. Bin zaman çay iç. Çok suda da duruyorsun. Haydi kepka. Haydi kızıl kepka anta. Haydi koy. Hadi gel. Neyle var haydi koy. Ya aytı 165 bin som. İşte kem 6 verin. Götürse ya buradan sıra olada. Koy. Atlı salla o şey olayağını. Aydı hadi gel. 126 bin oldu. 126 çıktı mı? 126 mingga soda oldu hazır şu an. Oy. İçip bu. Havar tam benim. Tatlayım sana hem tatlı. 30'ga işte paylaşım. Erteden beri ekonomda hiç krallardım, boşa arlaşmadım da. İşine bütüp var. 30'ga kişine pay ver. 10 lira, 10 lira kılıp çaypaya gitmek. 2 bin son var. Bundan namusuna vardım. Var. Anlaşmadım. Sen dostum anlaşmadım. Ekonomi için bütüp. Qanchada otasan ukam? 100 ming kemi orada otdir. Ушул ат азыр 26 ming bo'ladi. Qancha qaldingiz? 108 ming bo'lib tur. Ушул ат.